bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena owadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona le channel ehamba phambili radio inkezo kanti ke mina kuveza ngututhu wakhumalo bathi ilast bona amagomede mawuthi semusha like hands ocela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okubaleka kakhulu kunakho konke bafethu enamhlanje lapha ngifuna sibheke udaba oluthinta lezi insizwa ezimbili ezilaphana esithombeni sakho okuyizinsizwa laphana besibonakalile emidlalweni okade uhlelo ukukhuzana ngayo impela sonto okuyisonto laphana insizwa nje esikhathi zakhe ludumo laphana ngendlela nje bethi sidlala ngayo nanezitala zayo laphana emakhanda abantu abaningi bakade sebabuya phela bahambe selezi izithombe bayiveza laphana ku Facebook babuza ukuthi obani lezi insizwa kwazise thina asizazi laphana noma mhlambe abasakazi noma abaculi bakamaskandi kodwa nje ngizothi ukuchaza kafushane emayelana lezi insizwa zakwaJoba lezi insizwa ezakasithola eqhudeni enkandla ekhona laphana uSxebulane kanjalo nenye insizwa laphana elandelayo usazile thiwe iqembu labo Amajobe kukanjalo laphana shaya impela ingoma eziphinde futhi sibhekele uMtuyeziwa umnandi ebhemile album yakhe laphana ungaya nje futhi ku-YouTube usechele uzilalele lezi ngoma zawo khona nenye ingoma nami kade ngingazazi lezi insizwa kodwa ngithema ngapha sengithi ngithola ukuthi lezi insizwa zingamaJoba sikhona ingoma engikhumbulayo impela laphana ku CD enganginalo laphana lithi Shembe is the way laphana uShembe uyindlela nezinye futhi ingoma ezazihlabahlosile laphana ezazimnandi ingoma ethi asambeni esiyobabona emakhaya ethi mshayeli ibambe kahle nje izolo izinsizwa ezidlala lezo ngoma ukuthi mhlawumbe uyakhumbula makuthi mhlawumbe mhlawumbe ukhumbula kahle uye laphana ku YouTube ufike usechele Amajobe uzosithola ingoma zabo laphana ze-music video lezi engizishoyo ngaza ukuthi ngiyathemba suyacacela kulezi insizwa sihlangana kanjani nomaskandi insizwa eshaya laphana ushuni edlala ushuni kaMaskandi esibuye sibhekhe laphana kuMtuyeziwa umnandi ebhemile thutha senkonzo umajikele eshobeni ngaza ukuthi bekuzona indaba ezihamba phambili ngicela ukuthi nambe laphana subscribe ningakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okubaleka kakhulu kunakho konke nibe nosuku lumnandi nginithanda kakhulu.